Sure bafethu. Guys, no go bolela ka game ya Sundowns le Al Hilal. Guys, mo Khaduso Sundowns ha ena coach bafethu. Like ha ena coach. Ena le squad se se ntšhi sa ho tura ebile. Because na go pala o botša gore like why Modau le Sibiya like like ba ya hodimo like ba raloka o ka re ke di-wing back mo la di-full back because Sundowns be e raloka ka back four not back three mara bo to khumana Modau le Sibiya ba le kwa ko godimo kwale ba namelela. Why? Because be ba expose ba bula digala like di-spaces se seholo ka morao wa bona. Like if you are level like special side ya Modau be ba expose too much. Why? Because sale se o tsena ka moara a tsena ka moaro o bulela Modau like space se la ka mokana sona like o twa go morao fitha go pele kwale he Al Hilal e tshwara bolo e betha counter attack be attack space sa Modau into too much. Why ba sa like be ba sa attack sa Sibiya ka lebaka la gore e Sundowns e raloka like be add number especially ka mo siteng ya Sibiya. So bo Mokwena be ba kgona go cover ka siteng eno. Mokwena le Allende ba kgona go cover Sibiya but ka mo site ya ka mo be ba sa kgone go fita because Al Hilal be ba betha ka transition that side. Nto le re ke ma sale sa kgone go tracka back and o tsena ka moara so a o ka re wa lebelela second half Basedini bentši ya le Sibiya bentši ba attack-a mara ba ile o tsentšha Morena ka mo siteng e nngwe Modau a sa namelela too much like bo setse o thoma go ba le balance because a o ka re wa lebelela every time Al Hilal e attack e khumana Sundowns e le two men ko morago e di-center back di-full back e be di se bona because di namelela too much di ya ko godimo kwale like balance be se yona at least o understand or ne let's just say first half of this season le last season Matthews like be a raloka as winger straight mara o ka lebelela game e la ene ya Al Hilal be ba mo lokela ka moaro khumana really about 5 men in the middle field. Sala se tsena ka moaro Matthews se tsena ka moaro o na le Teboho Mokoena o na le Marcelo Allende so batho ba be ba ntšhi too much ka moaro ba bule di-space ka masaeteng so coach a ke tsebe gore ga di bone tsane tsena o lebelele ba no re tsentsha Thapelo Morena a tsene ka moara a edi ka moara like a dlale a edi as number 10 o dlala as a winger as a right wing so that's why o bone stability Modau a sa tsamaya like it was like e le back three now there was no space anymore behind Modau be ba like lešaša le la besetše ba le tswaletše because Modau ba mo dirile leshogo ba butše lešaša ka kwale so coach ke ntho e le gore sentše a e lebelela and then le bo Mothiba ena a ke mathata but re ta bona nako e ntše e ya but as long as e na le motho o la like ka moka na bona lena ma-Sundowns le ka no kwatela sportsing director but sportsing director se na le boss le ena ke Tlhophi Motsepe ke business family business ya sa nyaka a tsamaya ka se tsamaya tshwantse le e tsebe ntwa so it's going to be very hard
But Lena, I don't think that hard that much because it's not like you are doing bad. So coaching I find a balance. You can't be seeing like the full back jaw, di le ko godimo, di lebana le striker. Mola o raloka ka back four, o sa ka back three. So balance mola ya nyakeng because Sundowns was really sharp like everywhere. You know about like coach be sa find the balance vana mola fair because there was too many people inside. Well, if there are too many people like most thing, you are opening space ka ma-side, which is what lo punch ka yona. Ha o khumana a team e le horeng e raloka ka di-wing e tlo punish. So yeah, ke ntho ke e boneng ka Sundowns. That's why ba sa wina. Like lack of concentration, especially second goal. A ka ra lebelle like ba robetša ke tsebe gore ba robala mmereko kana. Ba nana gore ha ba feditše ka game. Team ela ba punish and ba punisha kae ko godimo a Mdau ka moo because o a namelela o ya ko godimo o beya ko morago. You cannot do that for 90 minutes like I was gone.